Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalının görüşçüleri, fermerler, tutmandı günümüzler menen. Bugün biz sizlerge uruqtuqqa süt bağıtında buqanı gösterip berебiz. Bu Galıştin parodasındağı 3 yaşlıq buqa. Bu жалғыз емес, bunun şerigi dağı var. Noğusu kişine joğuş bolğon üçün sırt kalıp çıktı. Ekincisi içinde uşunda iki çoğun uruqtuq buqa var. Sizler Galıştin parodasındağı buqalardı uruqtuqqa izlep жүрген bolsoңuzдар, mına ошол buqanı görüңүздөр tuğanдар. Har bir nersenin özünün kardары var demekçi. Kimdir biröler üçün süt bağıtında buqa gerek, oşogo zarılçılığı var. No buqanı sırtqa alıp çıkıp bayladı. Buyursa hazır parametrelerini ölçep koyuyoruz. Özüңüzдөр ayağında körösдөр. Bular tuğanдар bazı kelişimdi oldu. Başından aytıp koyulu. Kelişimdi bolğon sebebi kalasaňızlar uruqtuqqa alam, soyulup ketpesin deseňizler, mına alıp kalыңızlar. Yok, men kasapçımın, uşunu algım gelip atat deseňizler, anda sizler janakı tuşanın baasını özüňüzдөр bilesizler. Janakı baa aytpady dep kıstaştın gereği yok. Bazar baasında etin baası kanday bolup atat, video kanday bolup atat, kıskası buqa bakkandar dagı, et men iştegenler dagı barыңızдар kabardarsızlar. Noğu jarnamaga çıkıp atat, uşul buqa satılat. Jaşı 3 yaşlıq buqa eken. Anan uruqtuqqa janakı adaptasiya деген tema var. Oşo boyunca kızalat bolup atsaňızlar, bul Kırgızstanda tuğulgan Galıştin eken. 3 yaşta былтыр uruqtuqta uýlarda жүрgөн eken. Bu yıl noyabr, dekabrdan beri buyursa etke bagılıp, hazır dayar bolup kalgan mezgil eken. Körüp atasızlar buqanı. Hazır koyup jibersek de kayra tutuş kıyın. Ben hazır bir aylandırıp gösterip koyumun. Buqa mına özüňüzдөр gördüňüzдөр. Bu tolduğu je dağı baksa tolabır. Daha biraz baksa dele bolat. Mına. Dağı biraz baksa dele bolat deyip. Töşlerini qarap koyuңuzlar. Hem bular süt bağıtında. Bulardın tüpkü tegi Russiyadan gelgen uýlardan eken. Biroq enesi de uşakta tuğulgan bunun. Bu anan eş jaktan satıp alıngan emes. Mına uşul fermerdin özünün uýlarından tuğulgan buqa eken tuğanlar. Özünün uýlarından tuğulgan buqa. Hazır ekinci buqanı gösterебиz. Özü kaçan tuğulgan enesi qaysı büt bары bilet eken. Janakı süt bağıtında çoğun fermerçilik kılıp janakı uydu göğüt iştegenler var. Oşolar üçün dagı liniya manilүүrөөк. Hazır ekinci buqa menen tettige ekөө tekteş bolot. Bunun enesinin enesi dagı şu kişinin kolunda olgan eken. Parametrelerini az ölçep koyuyoruz. Bağları kelişimdi dep ayttık. Etke alam deseňizler esine çalıp süйлөшөсүzдөр. Mınдай kılam dep uruqtuqqa deseňizler dagı buyursa baylanış görösüzдөр. Ben antattığımızda. 215. 215. 220. Bunu trapışını men ölçüyor ve Yok, ben ölçek. boyu degen 1.55'ke jetpegen buqa eken. 1.50 plus. 150'den köp. Çıkaç koyalım biz. 1.50 plus eken gördük. 1.55'ke jetpey kalat eken da. Koşumçalap taktap ketçүү jagday bul buqanın hazır tirүү salmagı 800 kilogram eken. 800 kilogram 3 yaşta tuğanlar buqa. Özüňüzдөр görüp turasızlar. Bagıp kete berse bilbedim, tonnadan aşıp ketse gerek emi. Biroq hazırkı awalda 800 kilogram eken. Bul saraydın içindeki buqa tuğanlar, ekinci buqa. Bul buqanı gördüňüzдөр. Bul tetigiden 1 yaşka çoň, tagıraak aytkanda 4 yaşdagı Galıştin buqası. Bul da Kırgızstanda, mına uşul gorodo turgan, uşu yakta tuğulgan buqa eken. Tetigi buqa ekөө tekteş. Tekteş degende muna buqanın enesi menen, muna buqanın enesi öz emes, enesi menen muna buqa bir uýdan tuğulgan eken. Tuğandar. Mına gördüňüzдөр. Muna buqanın enesi menen tetigi buqanın enesinin enesi bir.
Bunun enesi menен munogu bir uydan tuğulgan eken. Liniyasında uruqtuqqa suragandar bolsa deyim de, jana Russiyadan pryamoy kelgen emespi degenderge körölü. Muluğun enesi Russiyadan kelgen de ошондо. Bunun enesi Rusya'dan keldi. Bunu menen o narkının enesi bir tuğanda. Narkının enesi bir tuğan. Onun enesi var bir yerde. Jüret. Fermer. Fermada жүрөт экен. Ошондо булар багылыптыр. Былтыр экөөсү уруктукка коюлган. Демек бул баягы иштеп жүргөн букалар. Бул бука тетигиден өтө эле чоң. Азыр параметрлерин аягында өлчөп коебуз. Тугандар, бул деген бул азыр тоннадан ашык дейт салмагы. Тетиги 800 чыкканы менен бул андан өтө эле көп дейт. Мына мускулатуралары да башкача экен. Уруктукка чоң бука издегендер болсо фермага, сүт багатында. Мына ушул буканы апарып койсоңуздар болот экен, иштеп жүргөн. Бирок азыр мындай жеңили кыймыл эле окшойт, кыймылы жеңил эле окшойт. Болду. Ноябрдан бери турат да ошондо. Ага чейин букада жүргөн, Uyda жүргөн булар. Uyda, Бул кичине эмере экен. Булар экотен постарды эт алып калып эле ойноп болот да. Кичине жемдеп койдук да. Фермага апарса жоош эле болот, киши сүзбөйбү? Жок, сүзбөйт бул. Байланып турган. Колго жоош, Колго жоош бул. Мал менен жүргөндө менде сүрөттөрүм бар. Жок, мындай. Россиядан же тоо түздөн келип калган букалар аткорумга кирет, жанакы семиргенде сүзө же тебет да, булчу. Кичинекейинде колдо жүргөн ошондо. Колдо жүргөн бул. Фермада колдон сүт ичкен мал башка болот баары бир. Сен тоодо талаада жүргөндөгү караганда да. Кичинекейинде колго жоош болгон, Жоош болгон. Бул азыр эле эми кичине семирип эт алгандан кийин. Эми бул касапчыларга бул информация маанилүү эмес, бирок уруктукка дегендерге ушул керек. Эгер Галыштин породасындагы Кыргызстанда туулуп өскөн, ушул жака адаптация болгон, уруктукка иштеп жүргөн бука керек болсо, мына көрүңүздөр, мына төштөрдү караңыздар. Негизи тетигин алып чыккан, ушуну алып чыкканыбыз оң болмок экен да. Бирок күчү жетпейт дедиңиз, Жетпейт. Болду. Мунун дагы баасы келишимдүү да тура. Келишимдүү. Уруктукка дегендер мындай өзүңүздөр баа берип көрүңүздөр. Берсе аласыздар. Анан болбой калса мына касапчылар дагы чалып көрсөңүздөр болот. Мына чоң бука экен да. Кличкалар бар? Жок, кличкалар. Боря. Боря деп ойлоп минип жүрчү эле. Анда колго жоош экен да бул, Жоош, колдон эле караган. Су берем базыр. Киши жакындаганда могу Базыр силерден. кача берет экен эми. Мына оюндары. Мындай өзүңүз карап туруп дарап айтып коюң, кыймылдап кетип атса дагы. Эми баягы камерага көрсөтчү, конечно. Эки 35. Болду, ушинтип тарттыңыз, Болду. Баягы бул башын жерге салып алды. Сен мондай өтүп турсаң болобу? Башын сага көтөрөбү? Өйдө. Болсо мына буну өлчөп мен неме кылайын. Так. Бул негизи башын көтөрсө 1.60 чыгып кетчүдөй дагы түрү бар экен. Бирок бул 1.55тен точно жокору да. Этиги 1.55ке жетпейт, бул 1.55 өйдөсү экен да. Негизи мындай баягы башын көтөргөндө могу желкелер түшүп турат да. Башты көтөргөндө могу дагы көтөрүлүп кетет да, мына жерчи. Yanlışqa barıp qalğıda eкен да. 1.55 плюс экен да, мына чамалап айтканда. Эми бул Көрчү. Бул жана улактын атында эле 1-2 см маанилүү эмес болсо керек, Ооба. Ошо 1.60 болуп калды. Ошо жакындайт экен да. 1.60 эле болуп калды. Чыкпай калса да 1.58 чыгып калат экен. 1.55 плюс 1.60га жакын. Тетигиден бир минимум бир 6-5 сантиметрден көпкө чоң экен да бою. Не? Бука төштөрү да чоң. Төш диагонал 15 сантиметрге көп болду, 15 сантиметрге көбүрөөк болду. Эми ушул эки буканы жаккан болсо байланышып көрүңүздөр.
Дареге туугандар Дордой базар тарапта ээсине сурайсыздар, байланышып көрөсүздөр Бишкекте. Буюрса жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Трассанын боюнда Дордой жакта. Дордой жакка келип чалсаңыздар, оңой эле таап аласыздар. Алматинкага жакын. Дордой менен Алматинканын ортосунда объездный боюнда эки жакта эки кызыл петролеум заправка турат ошол жерде. Чыгарыштын аягына мына буканы киргизди. Экөөнү мындай салыштырып көрүңүздөр, дейми? Букалар. Мына бука, бул бука мына. Эки буканын жанынан көрсөкпү, салыштырсакпы дегендер үчүн мына. Бул дагы ушул метод, ушул мезгилдер кээ бир адамдар үчүн керек болуп калар. Көрсөтүп коелу. Баш жактарынан дагы эки буканы салыштырып, байкап коюңуздар.